Ahanbada Maru oiba pau. Numit marini suzilaklaba fawa khongjang saugatpasingna kusi rasi tawduna lehele. Manipurda santi puraknaba folksna AK Misraga unaduna pung ani chupna wari sanakre. Manipurda thokliba irang asi India leingakna tangkak ahum thokna lambi yathokduna loisinaba hotnari AK Misra. Kumza Inglising ani kuntaret fawbada North East State singi konung pumbada train flight loina samnahalagani Amit Shah. Yausang manungda thabal chongba chakcha haijanabana chingba kaya rukona athingba thamlakli. Indo-Myanmar border da Nscn ke amadi PDF ka nomay kapnabada misimina chawna thokle. 1993 gi matamda Naga Kuki gi irangda Prime Minister amasung Home Minister na Parliamenta debate tawbada saruk yakhibra Nirmala Sitaraman. Numit marini suzilaklaba fawba khongjang saugatpasingna kusi rasi tawduna lehele. Committee on Tribal Unity Kotu amadi Kuki Zo Council kauba lup yauna Kuki CSO singna Kuki na khundaba mafam singda chatharakliba total shutdown gi khongjang ngasiga tharaga numit marini suzilaklaba fawba khongjang saugatpasingna kusi rasi tawduna lehele. Senapati District ki mafam sing amadi Nagaland ki mafam kayada Imphal dagi yorakadaba gari sing panduna leiri. Maru get lansilagtuna Senapati District Headquarters yauna henbung amasung Ti Khulen Police Post fawbada potchai puba gari yauna passenger service ki gari punna gari chamri ga yangkhai hena passenger ka panduna leiri. Hauzik fawbada Senapati District ki mafam sing amadi henbung post Ti Khulen Post fawbada potchai puba gari chamri ga 18 thau puba gari 12 passenger puba bus kunga mari amadi winger ahum panduna leiri. Ngasiga thana numit marini suzilaklaba total shutdown asida hojiksu akanba maongda chathari. Khongjang loisingna akan aring singduna analayeng ki damak lakpa ambulance fawba chatpa thingduna kusi rasi tawduna lehele. Free movement gi mayokta tha asigi nipan gi ahing nongyaidagi chatharakliba matam kaktaba shutdown gi khongjang hojik Kuki Zo furupna namna taba mafam sing maru oina Kangpokpi Churchanpur Tengnopol amadi Moreda akanba maongda chathari. Ahing da fawba Kuki Zo furup ki khongjang loising asina lambi da lakpa gari sing thukaiba amadi gari adu da tonglakpa sing fu chaibagi thabak chathaba leptri. Ngarang numidang ana layeng gi damak lakpa ambulance gari ama Kangpokpi da Kuki Zo furup ki khongjang loisingna chatpat thingki. Panba yabadi state asida free movement lehelagani haina Union Home Minister Amit Shah na lauthokraba matungda tha asigi nipandagi Imphal Kangpokpi Senapati amadi Imphal Dimapur lambi da lakpa gari khudingmak thingbagi khongjang changsalakibani. Manipurda santi puraknaba folksna AK Misraga unaduna pung ani chupna wari sanakre. Manipurda thokliba irang asi India leingakna tangkak ahum thokna lambi yathokduna loisinaba hotnari AK Misra. Manipurda thokliba irang asi loisinduna tangdu leitaba Manipur ama oiraknaba Federation of Civil Society Organization folksna Ministry of Home Affairs North East ki advisor from Puriba AK Misraga unaduna wari sanakre. Loinana irang asi athuba matamda loisinaba lokhatfam thokpa thabak lokhat piu hainasu appeal tawkre hairi. Ministry of Home Affairs Northeast Advisor AK Misra na ngasi folks ka unanaba invite tawrakpadagi ngasi ayupung mapandagi 13 fawba Imphal da leiriba All Secretariat ki conference hall da unaduna hojik lamdam asigi thokliba irang asigi matangda khana nainabaga loinana folks na AK Misra amadi Manipur gi Governor Ajay Kumar Bhala da address tawba point mga yawba memorandum ama pisinkre hairi. Hiramasigi matangda folks ki acting president oiriba BM Sahana paumi singda fongdokhibada AK Misra da pisinkiba point mga yawba memorandum aduda Manipur manungda chathok chasin tawba yahanba amadi tangai fadaba potlam sing puthok pusin tawbada athingba pidaba lanjanarakna relief camp ta leiriba miyoi singbu mahausagi punsirol da hanjilhanba micham miyam ki mathakta makhata na Kuki khulai paiba singna landarakta na bathabak paikhat piu mapung faba Manipur gi demography ki matangda Tizan humzan bagi thorang paikhat pinaba amadi condition amata thamdana peace dialogue ki process ta thanaba wafam sing Yaokhre hairi. AK Misra na folks na fongdorak kibagi matangda folks ki spokesperson Ngangbam James na paumi singda haikibada hauzik lamdam asida thokliba irang asi India leingak na tangkak ahum thokna lambi yathokduna hotnari haina AK Misra na hayaki haina paumi singda paudamki. Kumza Inglising aninga kuntaret fawbada North East State singi konung pumbada train flight loina samnahalagani Amit Shah. North Eastern region gi mahairoi singna thabak tawnabagidamak makhoigi maramdam thadokduna chatpagi mathau tadi thabaki khudongchaba makhoigi mafamda adumak panghalagani haina Union Home Minister Amit Shah na fongdokre. All India Radio gi paugi matung inangarang New Delhi gi Youth Parliament Students Experience in Interstate na sinduna North East gi lakpa mahairoi singa Youth Parliament da pangthokpa thoramda wangangladuna wafam ase Union Home Minister Amit Shah na fongdokhibani. Union Home Minister na makhata na fongdokhibada kumza Inglising aninga kuntaret fawbada North East State singi konung pumba train flight loina samnaragani North East ki khungang sim semgatnaba program gidamak lupa crore lising
4,400 सिजिन्नख्रे कानबा असि मरु ओइना अरुणाचल प्रदेश स्टेट ना हेना फंगलगनी मसिगी मरमदी अरुणाचल प्रदेश स्टेट असिदा हौखिबा चही 10 असिदा हिंसागी थौदोक वाथोक चादा हुमद्रा रोम हंथख्रे लोइनना सिक्युरिटी फोर्सेस सिंग सिबगी चांगसु चादा हुमद्रा हंथख्रे मिचम मियाम सिबगी चांगसु चादा मरफु मापन रोम हंथख्रे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने लुचिंग मलेंगाक असिना मफम असिगी इंसर्जेंसी ग्रुप सिंगा एग्रीमेंट कया खुद एक पिनदुना यामद्रबदा लालहौबा लिसिंग 10 चामंगा रोम अखोइगी खुदसु खुलाइसिंग सरेंडर तौरक्तुना मेनस्ट्रीम दा लाकपा हौख्रे हाइरी हौखिबा चही 12 असिदा मसक नाइबा इंसर्जेंसी ग्रुप सिंगा एग्रीमेंट 12 शांति की खुद एक पिनदुना मियोई लिसिंग 10 की मथक्ता खुदलाइगे कोनना सरेंडर तौरख्रे सिक्किम स्टेट ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर की थबक बीजेपी लेंगाकना पाइखतपा हौरे असमदा लुपा करोड़ कया थददुना सेमीकंडक्टर प्लांट पाइखतलगनी मसिदा नहा कया अमा थबक पीबा ngamlagani लोइनना नॉर्थ ईस्ट स्टेट सिंगी ओइना लेंगाकना लुपा करोड़ लाख अनि लिसिंग यांखै की सेनफम इन्वेस्ट तौदुना सेम सादुना लेरि हाइनसु फोंदोख्रे यावसंग मनुंगदा थबल चोंगबा चाकसा हाइजानबना चिंगबा कया रुकोना थिंगबा थमलगली लमसांग अमदि सेकमाई केंद्र अनिगी अपुनबा लुप अमा ओइरिबा रूरल यूनाइटेड क्लब ऑर्गेनाइजेशन रुकोना कोनमा मफम सिंगदा लागलिबा मार्च की तांग 10 दगी हौगदौरिबा यावसंग फेस्टिवल असिगी मनुंगदा थबल चोंगबा यावसंगी नमादा चाकचा हाइजानबा हाउसी तौबा लंबिदा सेल थतबा होली इसै सकबा युमदा चंगलगा पैसा खाइबा अमदि अबेर तैनबा पुमनमक अथिंगबा थमले हाइना रूरल यूनाइटेड क्लब ऑर्गेनाइजेशन रुकोगी प्रेसिडेंट न थादोरकपा चेरोल अमना हाइरी चेरोल असिना हाई लमसांग अमदि सेकमाई केंद्रदा लानगी चैथेंग फंगलबा खुंगंग कयागी अवाबा मिकप खोल अमदि चही अनि सुरकदोरबा इरांग असिदा लान थेंगनरिबा मियोय कयागी अवाबदा रुकोना इकाई खुमनबा उचदुना यावसंग मनुंगदा अथिंगबा असि थंबनी अदुबु रुकोना लेकाई क्लब सिंगदा यावसंग मनुंगदा हौगलगलिबा नहारोल सिंगिदमक खंदुना साना खोदबा पांगथोकपददि अथिंगबा लेरोय मपुंग फाना सवतकनी मरम असिना केंद्र अनिगी क्लब सिंगनसु रुकोगी अथिंगबसिंग असि मपुंग फाना सवगतपिरकनी हाइना थाजै हाइरी इंडो म्यांमार बॉर्डर द Nscn के अमदी पीडीएफ का नोंगमै कापनबदा मिसिमिना चाउना थोकले ngasi ayuk pung 13 rom taba matamda Myanmar gi Tamu district ki border ga lonaba mafam amada Nagaland gi lalholup ama oiriba Nscn ke amadi PDF ani gi marakta akanma maongda nongmai kapnabada nakal animakta yamna chauna misimina amadi Asok Apan yaure hairi Pauches na fangba pau gi source amagi matung inna nongmai kapnaba aduda PDF amadi KNA gi kedar kuntra gani thoi muksiram gani haina thazinari लोइनना पीडीएफ अमसुंग केएनए की लानमी यांखैरोम अशोक अपन नंगलमगनी हाइना पाउचेस न हाइरी नोंगमै कापनबा अदुदा Nscn के गी माइकैदगी लानमी अहुम लेखिद्रे हाइरी लेखिद्रबा लानमी सिंग अदुदी चपयांग जेमी चही कुंट्रा गमंगा होइलामलुंग फियांग चही कुन्निथोय अमदी कैप्टन थियांगजिंग लियांगमै चही कुंट्रा कवी हाइरी 1993 की मतमदा नागा कुकी की इरांगदा प्राइम मिनिस्टर अमसुंग होम मिनिस्टर न पार्लियामेंट डिबेट तौबदा सरुक याखिब्रा निर्मला सीतारमन कुमजा 1993 दा मणिपुर दा नागा कुकी की इरांग कन्बा मतमदा स्टेट असिदा पीआर थमलंबा बीजेपी की एमपी सुषमा स्वराज की माइकैदगी प्राइम मिनिस्टर दा पाउखुम पियु हाइना तक्सन खिदे मसिना मतम अदुदा ऑपोजिशन ओइना लेखिबा बीजेपी ना रूलिंग पार्टी बु कदाई फाउबा इकाई खुमनाई हाइबा ताकले हाइना हौजिक फाइनेंस मिनिस्टर ओइरिबा निर्मला सीतारमन फोंदोख्रे हौखिबा मार्च 10 दा पार्लियामेंट की लोकसभा दा मणिपुर की इंग लिसिंग अनि कुनमंगा कुनतरु की बजट पुथोखिबा लोइनना ngarang जनरल डिस्कशन पांगथोखिबदा फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन हाउस दा थमखिबा महाकी वारोल दा 1993 की मतमदा नागा कुकी की इरांग दा प्राइम मिनिस्टर अमसुंग होम मिनिस्टर ना पार्लियामेंट डिबेट तौबदा सरुक याखिब्रा हंखी मतम अदुदा कांग्रेस अमदी गौरव गोगोई कदाइदा लेखिबगे इरांग ना सोखलबा मणिपुर दा 1994 दा पीआर थमनबा मोशन मूव तौबदा मतम अदुगी प्राइम मिनिस्टर नत्रगा होम मिनिस्टर ना पाउखुम